je Bharatiya Janata Party aphan vote jok je pinta itum Oronodoy poisa ta longi PM Kisan ta longboji na pen hem suta longi tu hala soputa Sorkar kembang non ma thalo non bang ke ang ton Oronodoy abana kimita thanja non bang e puthot bang ke letum dak pini apoma kimi longpo na senang letum phir apna po na pen ke dam tang bang ke nilitum totally administrative fancy pilong komane asa komane DC along mensa form pilong amasi pray bang ke dak elitum opposition atom tanang long dundu sitanon ke Sorkar atom ta ke dam tang elitum soceng adang pray dim opposition tum ke et penajok non bang ke methang Sorkar atom ta chese konsi non bang elitum party assistant menteri dam nang koklo lasi non dak tamen nang elitum aport hek la bangke dak po dokumen nanji nang litung isi bangke ration card isi bangke Aadhaar card nang po voter ID nang po mobile number nang po lapen bank passbook lapen house number lapen moda karo isi nang kar judum sudo Korea atum ta Oronodoy longi mah nasi ration card ne dok lote ne pinang kok po Korea atum ta athea pok do kok po latum ta so na tha karo kedua ko be ye thilot pulote a family member atum ta longji ma la bangke apply longi athea la ration card long amen do nang kok po da suppose nili pa e bang long si islam lo ma ration card do ta avedar lo pulote hala member do pote dang ni apply do lo la pelis isi asanga card long pen bang ko an si Oronodoy apply la bangke non mat ke isi ration card long ke bang photok po bang la sobat sai bang avela sita ilik tuma bang hemprek edti apot hemprek dowe ke tum plote house number adu plote la house number bang belegi apot kai apply bang apply don det sigami ate form bang kai apply la non hukurbar las lo la hukurbar philo pote honibar ke ni tum final po online thapo ing par bang ke puisa ta thapon fit po aposin ole tum kai apply don no mo hadak ni tum chingwai po mo chingwai chok lu tene eli tum ko paira da po long apet po la sila dokumen na bang ta nang tum pini pena xerox pen pacat ona po mane komane bang sok pam ching khanau la mo sok chirim lepsi Oronodoy form firam po bote mo long le dana la ta solam lo la pen passport photo nangi passport photo bang mi mucho chupa bondo no puisa ta kilut chat jeji mane nasi akapre kalam thade lo lama na bang nili prangyong thane lo apot lasi non ke bang yan bang kelitum ke dam tang lo non bang kelitum dak am binong PS tame puthot BJP ka pahaya fan itum sonak takit Sorkar ban sikin skim kilong dun eje fan itum bang putin dak kap tiram na po ke dam tang na ilitum Oronodoy bang pu tum ansi BJP jok purate dakta bang pharoi pak pharoi ni bang pharoi na phok Aprangsi pini tong sukot tame ladak social media lo ni tum ke bang nang kok bang ke lahen lo non malom BJP atum kachokle makam malam puthak senil tum ningje puta ningje nang kok ko athema atumi hadjong elitum socheng constituency lo MEC lo hetsing rong par ake hai pen alang litum rong arlo ke dam pen rat phan kapamang hu mate ka chubai alam alang li ke than dam pangcheng lo alang li a video clip samata do la pen alang li a video clips ke upload atum do menan BJP atum hala dak alang li kaning je teng la hen lo je BJP aphan vote jok jete Oronodoy scheme punoy kapreka scheme punoy non ifrang pen ke long lilu polam salang li jong lo ke dam tang apor hud bangke Oronodoy long bom ta kapreka a party fancy vote jok bom polam salang le tum ning je pon lasi labang so ason kawe alam alang li kaning je det bangke nili tum alang li phan mang hu memelo alang li so cheng long inut elected MEC la anda kalilang BJP pen marlo ruling party lo sida me piniar ni alang li rat phan ke flak ke bank alam se alang li ning je pon rong lo pinili tum kaduk weda chini Oronodoy scheme lake state government pen a sponsor scheme state government pen ka semara scheme
te state government pelonte hadak komad lo hala government ke komad lo government ke deng hut ko pilo semi ke deng ke Radapan ki duk ke la ki thi ki bi ki thi sar pi sar saru atum phan da me ke lang ka paching barji polam se tum semi ke deng lo ke piniar ni itum la bang so scheme da kar biang long itum pilo ke thek long ke lake alang tum ruling party do an do mansi kache ronji kache thakji hala bang so sai se lang tum ke claim phan bor il la se het sing rong phar phan ilitun condemn lo lapen nilitum isiat ham pachining tung Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Paname nilitum pachining tung jong si Orunroya scheme jong si Karbiang long na implement ji belum tahu lada ke parti lampen BJP apan picot ji pukada nang claim long le kedam tang por hutame state sponsored scheme upot si state belum tang te agency ke DC lo DC atum si kopine asa atum pen kaduk obe pen labang so form keron kaduk obe ka fill up asai tame deng pon lo polam tame lang dum paklang lo lapen claim bom lo hala ke mesen lo pot si beneficiary ke long vek nahi atum antame ke dam tang atum ke long pon lo non alang litum akimi BJP phan vote jot nahi potum pan si hala abana tum phan anke phan etsi non akimi fresh ke jogipu labang solam ke paklang ke lake nilitum condemn lo lapen chief minister phan dam nitum labang solam nitum paliji lo paliji lapen district administration westkar bianglong phan dam nilitum labang ke prabjin pen chetong dam pen sin nilitum arjuji kopia pot si administration pen dame la political party tum phan le a form pajir pen alang tum ka claim long asai claim take that ma bang ke nitum condemn ji lapen DC yong si Westkar bianglong DC yong si alang li a hok pet pen inside don tek tep lang dang te DC asai hem long tame nilitum ka chesong yi phan nilitum hadak ington te lapen claim dam vek ji si nitum pini labang so a media hoi pen paklang pon lo la hen lo la son dak tak si dak ni lilong tame non mina ana tum do alang li tum tame orondo scheme tame ke long bong tum tame than pet sinon alang li tum han akimi pipon pe polam ta ningje pem lo ko pia lam ben sa akimi pipon pe polam tum ka ningje pon lo ma lake BJP party ka leader pose alang tum han pipon pe polam ningje pon la sidak westkar bianglong dede kar bianglong atok anu a polling station tin tame alang li tum la busona size ke claim pon se bori pon chinthong long son hamren long son la penpu atumi het jong so cheng long son tame alang itum la son aron re asai pen si claim pon bom lo la sila ke rat phan ka pachar wo jia phan party hian kapre ka party pen ka pachalang slet jia phan atoya da ke claim bang ke nilitum la ke alang tuman condemn lo piniar ni tuliram rong hang le alang li toy noi alang li chu withdraw nang la bang so lam ke alang li yong si MAC tum phan em tum phan BJP tum man si oronroi scheme pi choding alang li si ke toy lo tang te tuliram rong hang tamela bang solam ke chibit droning rara theng no kali tang te rong ke dami lang tum sumkrungi busi non prang ne tum na tum phan pa chini pon lal la se ni li dong tame kaning jeye bang do alang li hamren constituency pen alang li tame isung ni powek bang lo alang tame thithini kaning jey pan sini apor bil churu lo asar pan no phan bang so porong ki pi pot asi isi bange CM kading jeteng bong te labang isi bange misen na pening arong alam lo thi alang li put mi ke mang pen ke ong dung karbia khe pha na ki joy pen ong le hem phi si manji pola so bange churu lo sami alang li guidelines hai po ni ka chi teng ke la pen mate local MBC pedang dok dak mondol committee la pen local committee tin alang li maning ke hang wen dong ke claim no mene sida la long le pata ki pi comment pe alang li tum che handle si reform kero na dihu ni liya mata ke photo lo je BJP membership and dun le putang te reform ta na samit long le la pe reform pi long le kusala tim ki asila bang so bang kining du lo CM alang li jongjung social media la pe ra long kaning ya te le putang te la la pu kali sita nona bang ke ton de lo asi jong si CM jong si la bang so guideline ki pen si hai tum ta la pu ke claim le putang te ma BJP be na ka pek tum ke phan ke piri piong sa alang li kaning je le putang te alang li phas ta me ningduk che pak lang lo apat alang li phas me nil tu pinrem la pusona CM bang ke chokche lalu la pen hala local kum MEC penang lok board committee la pen hala mondol committee tu mas me la puson ke chokle masaya bang ke chokche lalu la pen la puson thaksi non hejong lage non atumi pinyalam lo uruno doi la tum abana tum han ans ta me non renewal ka kurinang ji penang lok akimi ta mana thapon ji
asila bangso di molong bangke latum dokumen skang ke ration card tai silo sami nili tuma bangso tame ki ong dunga pot beta ha prang da opposition pe masih ration card pe lok government pe facilities ke nili tuma long ke pinian nian ta hemsui hun nakim lokan chonala sami da ration card nili tuma apply dun piglo apen tangka nang ji asila bangso di molong bangke latum dokumen skang ke ration card tai silo sami nili tuma bangso tame ki ong dunga pot beta ha prang da opposition pe masih ration card pe lok government pe facilities ke nili tuma long ke pinian nian ta hemsui hun nakim lokan chonala sami da ration card nili tuma apply dun piglo apen tangka nang jipu bagian dilipu kenon avidalo ciplion komplit prang selawi cewoi lo sami dilipu pe nilipai atum si dak nitu ma local committee long dam si tangka nang jipu sami nitu baru po tangka te pilo la ration card pha lang tu nang pulo long pu sami nona bang ke nilimu chu second year form of fill up sami ration card nang jipu ta nitu pehang nam lo long le apen nona pio la urna do ki jok dun jipu bang ke nang tu ma bang ke list ave pu nang tum jok dun dat bon sami nilipai tu mang ka ahem dam si tangka ke do wita tekang pen la ration card pas me jok dam lo apo soran hak siala hemsu aprang hut ini ke nili jongjong ke cini teng pelong tala hemsu ke job card awite long le usipu sampai hala bangso dim long ke nili job card apply tu lo lapet arju po dulu awa buk nang le lang job card ke nang le elu sampai nili tu makador card an ke cehang tam ta pinian ni ta long leader lo so job card ba asila ke BJP ka leader posi nili tu maphanang ki pipe ma amate na ki pipe ji jongjong na pulo malasi isi yang ingin duk bang kajong si BJP pen kapre itu han KPP lipitang te apusona bang ke chok si adu ka visa mila ki kelong nang jara itu nil te makia data CPI pen si job card se ke apply la ki joy kali we te son card son hak sia la sis ta mini tu poisa pen si job card ke apply sa pinian yan ta longon ilang asila pusona bang ke nindu lalo ta chalo lo itu aro mo amar chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma তাক জনাব বিচাৰো যে কাৰ্বি আংলঙত যদি অৰুণোদয় স্কিম ভালকৈ যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে ইয়াত পাৰ্টি চাই দিব নোৱাৰে আপোনাৰ অৰুণোদয় স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ অকল বিজেপি ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকল কাৰণে দিবলৈ কাৰণে এটো অৰুণোদয় আইন যোনটো বনাইছে এটো আইন মাত্ৰ আৰু গাইডলাইনছ এটো আপোনাক পাৰমিট দিয়া নাই কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ আন্ডাৰত ইয়াত আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল আছে ডক্টৰ হিমন্ত আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং অনাৰেবল CM আৰু তাৰ কালিক আমাৰ MAC সকলত এই সকলে গাঁও যে কয় আছে যে যদি বিজেপি পাৰ্টি যোগদান নকৰে তেতিয়াহলে অৰুণোদয় স্কিমটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ এন্তে নাপাব এই বস্তুৱে তাতে নেৰেশন লৈ আছে সো এইটো বস্তু আমি টোটালি এতিয়া কনডেম কৰিব বিচাৰো আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ইমিডিয়েটলি এই ক্ষেত্ৰত এটা একশন ল'ব লাগিব যে ষ্টেট স্পন্সৰ্ড স্কিমত এইবিলাক স্কিমত ফৰ্ম আমাৰ ইলেক্টেড সকল দিখিনি হেনতে পাৰ্সেলিটি কাম কৰাটো আমি এটো কনডেম কৰো সো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এটো ইমিডিয়েটলি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিতে আমি এতিয়া হোপ কৰিছো আৰু যদি কিবা একো কৰিব নোৱাৰিলো তেতিয়াহলে আমি ইমিডিয়েটলি APSLC পৰা ধাৰণা বহিবলৈ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছো থ্যাংক ইউ